पुरुषोत्तमम् त्वंहिष्टं हृदयोत्सवम् श्रीविग्रहम् वैशिष्टपूरकं समश्रुतारकम् एकाचार्येणम् सृजनो त्वामीश्वरं प्रकटपरायणम् निखिल जगज्जीव जीवन विचि स्पन्दितम् व्यक्त स्वरूपकम् परमदैवतम् नरं नारायणम् मत्स्यकूर्म कुल नरसिंह वामन शरीरम् रामकृष्ण बुद्ध जिसु मोहम्मद रूपायितम् चैतन्य रामकृष्णानुकूलम् पूर्वतनी पूरणम् शाश्वतं वर्तमानम् व्यक्ति दंपति गृह समाज राष्ट्रोद्धारणे यजन याजनिष्ठ भृति स्वस्थयनि प्रवर्तकम् प्राच प्रातिच्य नियन्त्रणे वर्णाश्रमानुशासकम् आर्यचिरायणम् आर्य कृष्टि तूर्य ध्वनित पल्ली निकेतनम् आर्य भूमि धूलि पावन चिदानन्दकम् सकल शिल्प विज्ञानयुतम् पूर्ण पुराणम् परात्परकम् धर्म ग्लानि त्रस्त भुवने वृत्ति घूर्णने सकल बाध व्यामोहर सधर्म स्थापकम् अपुरयन्तमिष्टमिकम् द्वितीयकम् युगादर्शमनोत्तमम् प्रेमोच्छल नरवपु धृतं मन्मथम् न विनार्य तीर्थकरं विचित्र लीलकम् विश्वमिलन हवन नवीन वेददायिनम् विनायक भास्करम् रणताण्डव द्रोह क्षुब्धे क्लिष्टे विशिष्टे लोके अभ्युत्थित म्लेच्छाचार पूरित दृन्मण्डले जीवन वृद्ध श्रीकलकम् मित्र बलवम् कल्की रूपमोदग्रम् नमामि विप्लविनं प्रियं परमं कममपि करालम् पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्।